सनसामी पुग्द्याई मानव समाजले चाहिँ यसा साय संस्कृति बारे अध्ययन मानव संस्कृति के छोले नेसा दुनी अध्यात्म दुने सामतल दु तर पुक चाहिँ का सम्भव दिम अब गुल्न दु थनि पे सामी त पिने उले खन्द त अब त अब त छि या त धर्मनारायण सामी धर्मनारायण सामी नान्यो जी अथवा का छे गणेश दास वो कपिनु अध्ययन थोक ब्याउ त कि खनिया तो खनिपिए तो रोजगार क्रमे चाहिँ पिनुनि माउ खत थन आदिवासी सामी ओ ज्यापरि चलो पक्का हो तर थन सुजुले कि ईसा पुरानी अध्ययन गर्थ 2016 वेको हैदराबाद युनिभर्सिटी डीएनए बारे मानदर जेनेटिक रे सम्बन्धी वेको अध्ययन आउ कथा चाहिँ वेको चाहिँ 2500 वर्ष दन यहे सामी त नेपाल गाउँहरु वेको अध्ययन खण्ड त त्यसनी अफ्रिका सुरु जिया युरोप एसिया जिया नेपाल गाउँ अब यो अध्ययन कथा चाहिँ युरोप नभए यो जेनेटिक अपखण्डुसा उत्तरी मङ्गल नाम चाहिँ कमै खण्ड त उत्तरको वर्ग जुन छुरा चाहिँ मेरो जाति चाहिँ खतरा चाहिँ विभिन्न प्रकाशन चाहिँ उडा चाहिँ याद आयो थाल खजी मखनाहरू अध्ययन चाहिँ उडा सामी ज्याप्तेजको वलादु राखौ वेग्रन चौरु तर वो मखुगा सामी ज्याप्तेजको दु अथवा जो अध्ययन कथा 2020 साल तक तो पुग्दावे न तो चाहिँ वला जिम्बा न कौडु वेको चाहिँ आधारित छ देख्न छु अब अथवा अलावा चाहिँ थैदी चाहिँ लेपता कन्सुले जो ख आ चाहिँ छिरो छिन्डर त अन चाहिँ मन त खनि अलि न सामी त ज्याप्ते छुरा सामी ते छिन्डर वला छो चलन्दु अब सालमी सायो साले झन् थाल्यो नि खासो साले चुनिमा मनु रे अर्थ खनि सामी सालमी सालमी वे खस सो शब्द साले चु मनु रे अर्थ के नि हो अथवा ता खसला अथवा अपस गुमे देजु न अब छौ छु सांगा रे छन् नानी ओ सामी गा खनि होला जु भोते नापदु सांगा त ठौकनी अन छुया अछुत मरे नि नाजको लेन सुन्दैन न नभा छो अभिलेख छ बनाउँदैछ थेचौँदा अब ऊ किन सङ्घ ग्राम धाउनु नि अन चेलकर व तेलकर धाउनु अब किन अनु सिधुकी वो इले अनि सिकौँ काकी रे अन स्पष्ट छु अब थन छौ खुवाउँछु कि थन हामीले चाहिँ अपैसा रहेको थनै पिउ अनुहार तर गुणता चाहिँ उखिमै ठुको उजुमा छाकी थो छुडाफुकी थो ये चाहिँ चिरो लिपाउ बस्ती खनि नेपाल खोप खनि खोप ढुङ्गा यो ढुङ्गा चाहिँ यहीँ खनिन्छ अथवा इतिहास छौली अथवा रतमले पाले जुनी सायद चाहिँ जिफु सांगान थान वौजीमा छि स्याम जिफु अथवा तर चाहिँ चर्चा चाहिँ नेसाई खवल सायद जिफु राजधानी जुनी थियो अस्तित्व लागि न सायद थियानी वौजीमा नेसा कतिकि सामित्यो मलकाले वया त जेसिते मलाई चाहिँ जाय आधारे जात विभाजन आउँछ र अब कि चाहिँ उयो कथा चाहिँ सालमी जाते तेल पेल्ने र बाबीले खत बाने राखे त रुगा वो हिसाबमा आफ्नो सिधुकी सुकी सामी त चाहिँ खचिउली नादारे खन्द त अथवा दसु चाहिँ छ यहाँले यसरी थनी खजिनु अथवा अलावा मान्दा थोंगरे तो संस्कृतिकरण जाजे सामी त मान्दा न धाउनी या त होला त्यो अर्थ चाहिँ नापे पनि ढैरो क्यों त्यो अलावा हन आथि त जितबार मान्दा र वेकमा चाहिँ धोजिन देबिला युद्ध उनीले चाहिँ धोजा जना झन्झन उनी पनि अथवा चाहिँ विद्वान प्रोफेसर मानिका श्रेष्ठ न सुझाउ कि ग्रीष्ममा पनि हेर्नु तर्क भएको खनिदु तर चाहिँ प्रमाण चाहिँ ओल्जिन्छ मखना अथवा जीव तर्की छुरियाछ नि अथवा अझ न था खोपे चाहिँ सामतिर तु मछुरा बराबर खनिएन आखैप अथवा तराई पाके इन्डिया चाहिँ तेली चिकन काकिदिन किनभने चाहिँ लचले मात्रै हिसाबमा थन्न वे भ्रम जुठेन चित्त ताज अथवा छा मुखुडाले चाहिँ यदि स्याम त लचले मजुसा ឆា थो ल्याको सा राउ कुमारी मा जो सम्बन्धित साजु ल                                                                                                                                                                                                  aliás 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 aliás
aku we alaba chi khonji lord ula lo chele mo alaba chi san jana chele ji mo khni a to chikon ka ki bele la gu to chikon ru du chikon ola sima la ni a sibele lo bu sa ba mo le wala ko chi chi la mo khni o ta chen so pro ma the tung ba सँग इतिहास खण्डु जङ्गबहादुर शर्मा चाहिँ नेपालमा तस्कै नाजा प्रधानमन्त्री जुल अब ऊ चाहिँ उहिले वे धर्म धमना सामी न वेको आए त वेको चाहिँ सम चुएन होला कुएन एकदम विवादित व्यक्ति ख भएको चर्चित व्यक्ति ख विवादित व्यक्ति न ख अब वेको चाहिँ जुवा मिति मामति मन तास मिति मामति मनु अब वेको छम चाहिँ बुबले चाहिँ पुलमफुले त्यो नाङ्गा त्यहाँ चाहिँ चिनातले खनिएन समग्र त्यो धमना सामने चाहिँ उइटो पुला चाहिँ उइटो चाहिँ साउ पाखे छुर्का बिउनी वहिले वो धाउडु सो साउ जिन्छले चाहिँ ग्वालिया धाउनी जब वो प्रधानमन्त्री जोडा नेपाल आर्थिक प्रशासन फुकौँ उइटो लला त नि चाहिँ नेपालको आर्थिक इतिहासमा मानदहरूको देनहरू चाहिँ न्युज सब प्याउनु भएको छौ धर्म नानी जुल छौ चाहिँ गणेश राशि अथो 1903 निसे 2020 तक सामी र दरबार दुथाउरु अहिले आर्थिक चाहिँ उन्त चाहिँ आकरि प्रत्येक जुजु पनि सामी कलादु अथवा त्रिभुवने कलादु आजुन तजुन दजना अब वीरेन्द्र खवला अब वीरेन्द्र अजु अलगै जुन खुबसना चिकन काकला अब मो पिलास सुपु वे जाया खनि आखे त थनो सोसा थो इतिहास सोसा गरकी चित्रकार पुंगो सामीसँग अलाका हेर्न जाया हेर्न त्यतरो अथि अलाकाली बाला जुनी न्यू पछेन उठको नेउटन जु ओजुमा तर पुं त चाहिँ दरबार दुमा था अथवा जङ्गबहादुर छ त कि ठाठासे सर वेबले दुखमोजी मारेका थो पतिपसत्ते कुनो खण्ड था ऐजा थो चाहिँ ठाठासे नपसत्ते कारण उजुमा हुनु ताइ कि सामी त गु बुद्धिस्ट छ तर बुद्धिस्ट म को सामी दान अथवा सोयमसा अपोजिट तो वैदिक धर्म माने थी प्रकृति माने थी अथवा पशु करके शांति वा गु वनमा दे जुल तुझे नारायण दे जुल मखला तो गु न्याय जरी न्याकीमा अथवा दिवजन खन खवैला अथवा सुकी सामी जाप्ते चाहिँ दक्षिणी को सोकन देवन्याको या मे जाति जी मखना तो देवचा हो वाला कथा चाहिँ सामी त जापुन सम्बन्धित है खनिदे अथवा जिउ इतिहास देख्छौँ कि सामी हो ज्यापु तथा आदिवासी खर गुदै ज्याप्तिर चाहिँ थो किराते वे चाहिँ पुसारा देख्छ बिनोरु मखला तर सामी जाति मरा अथवा सोले चाहिँ सामी त चाहिँ आरी नसाबे खण्डु ज्याप्तिर चाहिँ मंगल खण्डु नुनुगु भिडियो छिथा तक थेंकी नीति नेवा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब याना दिसा सब्सक्राइब या यहांगो बटन क्लिक याना दिसा अले वया हे न पहुंचंगो गाना क्लिक या लो मंका दे मते ना नेवा यूट्यूब चैनल ची सक सिगुना मंका यूट्यूब सुबह